काउंसिल के क्लास 12 के एग्जाम की फॉल येंग के लेंगाकना ओजा सिंह फगल हन नब तोरंग पैकेट कलोई हारी फॉल आर्मी वाम ngakthok नबी मथाक वर्कशॉप पांगथोकना खना नेनिखै जिरबाम पुलिस ना मापलक सुबा वाई केशु सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन ओइखै खुरमजरे आईएसटीवी की मणिपुर पाउमेंग ताबरिब सिंह तारामनोक सोलोइना पाउक संदनो पिजरे हंदा हाइदोखिबा काउंसिल लोबा क्लास 12 के एग्जाम दा लेंगा के स्कूल सिंह की परफॉर्मेंस येंगलगा मणिपुर लेंगाकना अखनबा खोंगथांग अमा ओइना लेंगा के स्कूल सिंह क्लास 12 के थाकता ताकपी तंबिरिबा मरुइना साइंस की ओजा सिंह अखनबा मियंग संगदुना ओजा सिंह फकलना थबक पैकेट कदुर हरी आईएसटीवी न्यूज़ ना फंगबा पाव मगी मतुंगिना ओजा सिंह मतौ करमना महिरोई सिंह दा लाइरिक ताकपी बगे थबक सथरिबगे हायर सेकेंडरी स्कूल अमदा लेरिबा ओजा सिंह करम मकल की ओजा सिंह नो लेरिबा महिरोई सिंह ओजा सिंह येंगनबदा चानरिब्रा हाइबने सिंहबा येंगसिनबग लोइनना ओजा सिंह की मरकता हानगी स्कूल दगी अतोप स्कूल दा थादोक थाजिन तोरप याबगी फिबम पाव लेरि हरी लौखलकदोरिबा लेंगा के खोंगथांग असी हौजमकी ओइना सबचाना थबक ओंथोकनी हाइब लेत्रबसु तौदबा याद्रबा थबक अमदि ओइगदोरि हरी हौजिक पानरिबा सिस्टम असिमक नत्रबसु लेंगा के स्कूल सिंग महिरोई सिंगना पोजिशन यावनबगी सांग हेंगलहंदुना अफबा महिरोई पुथोनबगी पांदमदा हानगी मोंग असिदगी सेमदोक सेमजिन खरदी तौरगनी हाइना पाव सिना मखातारी ICAR Research Complex Northeast Region Manipur Center amadi ICAR Indian Institutes of Maths Research Ludhiana anina punna sinduna scientific management of fall army worms in mass production haibiramda nominini sukna sathagdaba national workshop ama ngasi lamphel leba ICAR complex da hokre workshop holokui thromda agriculture commissioner Suman Singh director Lantai Puis Banchong CAU ge registrar professor K Momosa ICAR NUH Region के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र प्रकाश जाउना मरेलेन बमियो क्याना सरवाखी एग्रीकल्चर डायरेक्टर लांताई पुइस बासोंगना हौजिक डिस्ट्रिक्ट खरदा चुजाक तिल ताबना लोमिसना अवाब मायोकनरि बासि कोंगनबा अफबा मखल के पेस्टिसाइड्स इमामेंटिन्स बेंजोइड सिजनदुना ngakthoknaba डिपार्टमेंट कन होनरी फॉल आर्मी वाम ngakthoknaba लोखतपा याबा थबक सिंग लोखतले स्टेट की ओइना अमदि डिस्ट्रिक्ट अनिदा हेल्थ लाइन्स हांगनो थमले हाइके If we mix with the biopesticide, then it will be more effective. So a new kind of strategy has been brought to our knowledge again, and sometimes since we really want to do our best, we want to incorporate it again, but again that is a huge challenge for us. Now the teams which we have sent out in the field, does it mean that we have to call all of them back again and give them a new instruction again? Those kind of problems we are also facing. So whenever a new strategy is formulated, I would like to request our experts, the scientists and everybody to kindly consult the department also, since it is the department who has to carry out the work in the field. ICAR की साइंटिस्ट डॉक्टर RT निंगोम्बना फॉल आर्मी वाम टिल मखल असिदगी मतौ करमना ngakthokadagi haibi matangda workshop asi pangthokpani haike मिजोरम दा अखोइना 80% क्रॉप डैमेज तब लोइरकांदा मसी खंगकप मरमना मोइगी क्रॉप से हुजिक 20 crore हेना मांग्रे ना मिजोरम गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट दा हाइग्रेबा अदो मणिपुर ददी अखोइना हेक तासलक मतमदा अखोइना खंगबनीना अखोइ मागी चेक्सिन थौरांग मयाम अदुगा ट्रेनिंग मयाम अमा तौरगा अखोइ कमाइना सिदगी कनगनगे हाइबगी साइंटिफिक कहनी प्रोटेक्शन तौनबगी दमक्तने अखोइना ngasiगी नेशनल वर्कशॉप से सिंजरीबसे को लिसिंगनी तरा तरेट की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की मतुंगिना मणिपुर की फॉरेस्ट की फिबम फगल हाइना रिपोर्ट तौख्रबसु ममांग सही अमदी हंदक सहीदा लानमई थाबा अमदी साकपा लेप्तबना लेरिबा फिबम असी हराउनिंगाई ओइदि हाइना चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थियाम महेंद्र प्रतापना ISTV न्यूज़ ता फोंदरोले हौजुग मणिपुर की फॉरेस्ट की लेरिबा फिबमगा मरी लेनेना महेंद्र प्रतापना फोंदरोकदा मणिपुर की सिंगमाई खरदी उ हंजिन हंजिनना यानथतपा अमदी मई थादोपना मरम ओइरगा सॉइल इरोजन्स लेप्तना थोकपदगी पांबी थाबा यादबा वेस्टलैंड ओइबा मफम कयासु लेरि हारि उमंग योखतबदा म्याम पुना होनबा संगले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खगना ngak senba ngamloi haina म्यामदा आर्फिल तौरले दमनना पानगी मायक लेबा मियुई खरना अखोई मई थाबगी फेनोमेनन से अखोई खरो उफंगे फॉरेस्ट ना अखोई प्रिवेंटिव मेजर्स लौजरब सो अखोई से दि मीना इंटेंशनली थारक पतार दे मणिपुर की राज्य फॉरेस्ट मसी सिंग से सुम सोलक पतामने अखोई मणिपुर की मरुइन मणिपुर की फॉरेस्ट से मसी कनबदा अखोई मिपुं खुदिमना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯌꯦꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯌꯪ ꯄꯥꯏꯑꯣꯅꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯔꯋꯤꯟꯁ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 94 ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭रे ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤलिꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯝꯈ꯭रे ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭रे ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯃꯒꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯌꯪ ꯄꯥꯏꯑꯣꯅꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔꯨꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯖ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭रे ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭रेस क्लब पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा कोनगी प्रेसिडेंट आर.के. नोलिनिकांतना एक्साइज डिपार्टमेंट ड्रग सिजनबसिंगबु फारगा सेल लौदुना थादरोपगी मोंग तोइने सेथरे ममांगदसु सिगुंबा थौदो असि थोलकपदगी कोनगा डिपार्टमेंट गी मखौ थोंबसिंग उनदुना वारी सानिखिबा लेखरबनी हंदकसु लंफेल लेबा दी ओवर कमर्स कोबा रिहेबिलिटेशन सेंटर असिदा लेबा ड्रग यूजर अनि सटकिबा था से तांग 10 अमसुंग 13 खेत्रिगाव गी मफम अमदगी एक्साइज डिपार्टमेंट गी थोमी सिंगना फाकी मखोइना ड्रग यूजर सिंगी फैमिली सिंग डिपार्टमेंट कौदुना सेल पियु नसा थादोके हाइबने सिंगबा नेगोशिएशन तोखी इमुंग मनुंगना मसा सिंगबु निसा साइ हाइबसि मियाम द खंगन निंगदबना मखोइना हाइबा सेनफाम नेगोशिएट तौदुना पिखी असिगुमा थोंगसिंग असि मनपुर लेंगा अना निंगथिजना यंगसिंग हनिंगे हौजिमक्सु डिपार्टमेंट असिदगी थबक्तगी लोकथोक्तुना लेरिबा मियोय अमना लुसिंगदुना निसागी ड्राइव कन सथरी डिपार्टमेंट असिना असुमना मखाताना लानाय सेंदा लंबी ओइना सथरलबदी मखोगी मथक्ता आइन गी ओइबा मतेंग लौदुना लौखटपम थोक थबकसिंग लौखट हलगने हाइकी समाज ने विक्टिमाइज तौदना लेरबा ड्रग चाबसिंगसिबु फारगा मागी युमगी चाक्संग मई मुतनबा सेंदान लंबी तानबदुदी फजदेबा फारे लिसिंग कुन पिरो ममा मपादसु खबर दहाप कीबनिना जेल द योगिदर कीबनिना नेगोशिएशन तौनरगा लिसिंग अहुम एवरेज द लिसिंग 10 पिरमगा मसासि लौथोरगा लाखपा नाक्तनेबा ड्रग चाबा गी ममा मपा हाइबसे हाइनिंगबा कौबा लेतबनिना लोइनबा पोसे लोसनरगा लेबनिना कोना खुद थानिंगगासु खुद थाबा ngamdaba ममांग थागी तांग कोलुमदोदा इरलबोंगी सिफाई लोकल दा सिना फंखिबा खुंजमयुम अरुण मिटै अपोकपा सना जावबा बमोन कंपुदा लेबा मिसिगी मतंगदा मियात पनिदा चेंगनरी हाइबा मियोय अनि नाक्सेपम रबी अमदि लेखिद्रबा अरुणगी लोइनबी हाइनाम हेलेन हौजे इरलबोंग पुलिस ना फादुना जुडिशियल कस्टडीदा थमलिबा मियोय अनि असे आइन योइबा मतिक साबसेराक पियु हाइना ngasi misi sing matangda semkiba JS na sinduna lamphel da leiba CGM Imphal East ki court mamang dagi miyam yoiba motorcycle rally ma bamon kampu fawa sakre JS ki general secretary Rabi Thangsabano phongtorpada lekhidrabagi imungda matam sang awa pibiganu achumba while athumatam da pibiu haike JC की माइकईदगी मरी लेनबा कोई कंसर्न डिपार्टमेंट अमदि सरकार दा कोइना हाइजनिंगमदि मेहात असिदा चेनरिबा मियोय सिंगबु सिबै चराक पिबियु लोइनना करिगुंबा हयेंग नाउसेपम रबी अमदि हेनम हेलेन हारिबा मियोय सिंग असि करिगुंबा बेल पीगनी हाइबगी करिगुंबा कोर्ट की राय लागरी मदुदा जेसिन याबा सुंगम ngamjaroi मिहात असिगी लंगलान लंजिन अदो सेंगना लेबाक मियाम थंबियु मसिदा अचान मेला नाइबगी मोंग तौबिगनु हाइबसि जेसिगी माइकईदगी मेसेज अमखक पिजगे हाइदन ngasiगी टू व्हीलर की रैली असे खोइना सिनजबन लेंगा की मही लोइसंग सिंग हिंगनबा ngamloidaba orebadi education department muthatlo haiba khongjang deshamna changsinaba hauragani hari mass reformation campaign ki saromoina lenga ki mही लोइसंग सिंग yengsinbada mahiroi lofasigi secretary general oinam sidalna phongdokhibada tagel khongbal government junior high school haibong pokpi
Laiden Kabi Primary Schools Amade Sangai Pro Kabui Primary School ki phibam yangsinki Tagal Khongbal Junior High School da Oja Taranipal posting Taramaga Loina Mahiroi Manga School Karamba Tengraki Haibong Pokpe Laiden Kabi Primary School da Oja Nipalna Mahiroi Tarahumdoi Takpi Tambiramki Sangai Pro Kabui Primary School da Oja Mapal na Mahiroi Taramapal Ladik Tambiramki Sidal Makatana Wangu Upper Primary School da Mahiroi Samayangkai Lebida Lenga ki Oja Ahum Kakna Ladik Takli Haina media da phongdo ki pakum oina education minister na go to school haiba misal leite school pagalan si haina sengdor pa labak thibani shothariba sing menkanaba miang sangbi mohota scheme maming lanbi wa oina puthorpa si yaningde model code of conduct loraba matung da school fagatna ba honadrabadi khongjang sangsilagani haike सामना हंजनिंग बदी स्कूल फगलन से आइबा कोई गवर्नमेंट पाइखललिबा पायलट प्रोजेक्ट असिगी अहान बा खोंथांग ओइना स्कूल सिंगसि फगलन नबि दमकता स्कूल छात्र लेतबा स्कूल सिंग खंगलगा ओजा सिंगसि सुमाइना प्लप प्लप पैसलगा थंबा हरकलिब्रा हाइबा क्वेश्चन दुमा पालेबा एजुकेशन मिनिस्टर अमदि गवर्नमेंट मफमदा हंगजबगा लोइनाना अथुबा मतमदा ओजा वाटपा स्कूल सिंगदा ओजा पीबीयू छात्र लेतबा मफमदा लेरिबा ओजा मया फ्रीदा लेरिबा सिंग असिदगी लौथुअगा ओजा पीबीयू ओइना लाउरिबा फमनंगाय फा लेत्रिबा टॉयलेट लेतदना मिगी लाइकाइगी युमता संगगा टॉयलेट सीजन हौरिबा सिगुम्बा वार्ड अपा सिंग असि यंगछनबियु मसि पीबीयू हाइदुना आई पुनिंग चिंगसनजरी ngasi dagi paraga matam khragi matungda hariba demand sing asi pidaba taragadi code of conduct manipur da leriba si hek lokhukhiba matong dagidi aikhoi akanba khongjang changsalakani Fortunes Developers Private Limited के Managing Director R.K. Ramesona पासो केंद्र के मनुंग सना लेबा मोरंग हनुबदा लेबी सादोपम ओंबे मेमसा लेमगी युम नौन सादन खुसिनख्रे R.K. Ramesona मेमसा की इमु मनुंग की फिबम की मतंगदा वारी ताबदा अमदे माकी युम की फिबम उरुबदगी मागना मियोबगी मिनुंग सी येंगदुना युम मसी माकी मरुप मपंग सिंगा पुल्लगा साबने हाइके मेमचा लेमना माकी मपुरबा लेखिरबा मतुंगदा मपामदा हलक्तुना लेबनी माकी युम साबिबगी दमकता R.K. Ramesor बु थागत फोंगदोके लेबसे आई अदुक्की मतिक नुंगाइती आइगी चाक कनाना लौथोकपनो करी दोबगी दमकता लौथोकपनो आइगोंदगी हेना वाबा कना लेगे हाबसे आई यामना थिजनिंगबनी अदुबो इपानिपा रामेश्वर से सिना इजे वारुरनो नोपाना ngamba pangjage haidana hara horong mana ngasi tawbibadagi ngasi gi yumse ai leiba phanggadori Sel thungi matang da lenga ki sabsaba political will lecture makai government employees sing da 7 pay commission ki tolopi ba ngamloi sel thungi phibam su hena sokselakani haina Manipur University ki senior assistant professor Dr. Singlel Maisnam na phongdokre wafamasi central pay commission chanhana ba honarubagi damangta matamamada government employees sing pulap phajin kibabu ningsing duna pangthokpa mapaluk suba black day observation ki torumda magna phongdokibani JSC of M2M MGO na senduna baborata leba JSC office pangthokiba thormaduda amjugi president Bijoy Kakching Tabam social scientist Dr. R.K. Sanajauba amadi JSC ki secretary general L Bikena singba myoi singna sarugaki L Bikena Taret suba pay commission ki tolof pi gi matangda lenga ka mangar hana wari sanar busu yana propagam na leiri makata na kari khongjang sangsin gati gi haiba election ki code of conduct later matung na khanagani haiki Bijoy Kakching Tabamna JSC na taliba demand sing pampam thokpa hakni adubo tabak lepagi khongjang sangsin bada Manipur gi miyam pumba awaba pibana tabak lepa nataba lengak ta su sapu piba ngamgada khongjang sangsin haningi haiki Singlen Maistam na makata na Unonary by state sing loinama 7 pay p khaga Manipur gi pidriba karigino haiba hangningai oi center da su state da su BJP gi lengak ngakta leibana khwaidigi hena mirai brave state ama oire lenga ki sabsaba piref lerga taksin banatna piba ngamloi tongan tongan ba scheme kaya hogdokpagi mathakta go to Delhi ko ba scheme hogdokpa kanagani haiki government si manifest government si hoi moi lebak loina miyang loina kai khadi tawi adugu swai matang financing matang dadi yakna chawba apagi transparency leitabagi khudama ma ai chana uzama fange madu khudama ai bo white paper to topon ngamde basi mas example lamane adu apai krai da discuss to doing apai hai ngamde the scene to young dramina documented paper to late dramina official document to late dramina hai disi aman ama hai jalakani aman ama hai ni adi disi asu yore hai ni adi sendon asu yore hai ni hai ni basing je koina chapchana pe khang ngamde Liseni Kumathoida Manipur Khundareba Yellow Me Khakta Saru Yaba Mount Everest Expedition Pangthong na Basem Sare Haina
MMTA gi President Bijoy Kasing Tamano Fongdokre wafamasi lisingani tarahumdoida ahanba North East India Mount Everest Expedition mai pakna pangthokibagi tarulak suba ningsing tharumdamana Fongdokibani taramududa Directorates of Planning gi Director Dr. T.S. Munindro MMTA gi Founder President R.K. Renan Rizit amadi Tim Adubu Lusinkiba Dr. L. Surjit Nisingba Mui Chingsu Sogaki Dr. Surjit na Mount Everest Maton Lom na Kabada Pangal Kanba Madi Nadayak Tabakatan Yade Muyadigi Kangmakanba Amadi Lerem Liba Fiba Maduga Sasina Basangi Mapung Paba Mountaineers Ama Oibada Lamset Pazamato Haiki R.K. Renan Rizit na Manipuri na Sing Sengwatuna Paba Citizens Ohenba Haibasi MMTA gi Pandamni MMTA Linkat Kiba si Singaroi Kak Putok Naba Natti Haike Bijoy Kasing Tabamna Mount Everest Expedition Pangthok pada Chaurba Senfam Changmana Lengak Natembang Piba Mathoktai Manipur gi na sing khangatuna saruk yana bathorang tori hana ka khiba sing nasu amu hana ka ba yade haibleite makata na training setubiu MMTA na angama pangal putoktuna expeditions kya pangthong na basem sare haike Mount Everest ka ba iste the shell khatung lega su yati physical fitness khatung lega su yati madu da sangba patient magi section ba will power magi courage team spirit hai ba mayamdo su na yawba singkhang sing puthong ma thotari sing ka khaktan dattana koina tungi mirol da masang leiba mating leiba national character yawba mirol ama puthong na ba koi 1980 dagi hawduna mangdana madu gi da kusang na lai hai se achum mani Hojik madu kaya yam na koi da conviction yauna to bi bagi hai bisi koi membership na khadani ngai koi madu khanang ne bachangi Rims ki Sales and Medicine gi female water thabomigi anaba amagi damakta langdun leiribi upok pidigi khoirom kunjrani langbagi cell Safe Minister Youth Team na mating piba hokre kunjrani gi masanupana nomgi chara talaga imung pubuna hospital da mama anaba thamlamlaga cell tiba satkibadagi halaktre Pharmacy gi cell piba ngamdre haiba pau phangbadagi youth team asina mating pangba hokibani youth team gi coordinator Haisnams Okena kunjrani gi imung CMHT card pairamdre maki imungi card ama saragani hana sangkiba hidaki cell chu youth team na puthokni haiki Anabasi aruba leina hat leina oibina kai hojik discharge to ya hero na doctor na tapire na makhata ba magi hidak lam thati anabasi laing bada kai mateng ba no bi maru stand to jare aruba magi adhar si kai mesi collect to jare kai chief minister gi aksel gi tenba gi kar si pairam daba damasi kai Bishanpur DC ga tana jarakanda within 2 days 3 days ki manungda magi CMHT Chief Minister ki aksel gi tenba gi kar sim so kai 사자라가니 내가 막하다 나마기 트리트먼트 도시다 거기다 마ቴ 그런 방면에 Custom Division Imphal ge Anti Smuggling Unit ki kangbo mana ngarang akang naba pawma phangmudagi mayai lambi dagi miuema sana biscuit tara manga konana fare hari Custom dagi phangba pawda phagalaba miue sigi maming MD Ataula Khan sahi nipumdoi apokpa lekhidraba amu irong sesaba makalakai dagini sanadu mahak na more dagi passenger maruti van amada puraga lakhibani mawandagi phagaliba sana ase lupa lakh marfu lising homphuni thoi chatru kungi oigini hari Bamon Computer Leba Pioneers Academy ki handak council loba class 12 ki exam da topper oiba yawna sada homudra mangagi mathakta mark phangbo mahiroi kulumdoi sada marfu mangagi mathakta mark phangbo mahiroi taru amadi subject topper tare yawna mai pakra mahiroi sing haraw tamna obu thoroma academy ste pangthokre tormadu da academy ki chairman Dr. KSA Basant Kumar principal S Rasendra vice principal M Hitler Maitai namaro bimi sing neswaki makomatang takraba mahiroi kya da school mai kai diga sambakholor papiduna pokning thogtki Council loba handak sahi class 12 ki exam da Manipur gi oina science stream da taruk suba position tarkraba Moiram Kiam lekai dagi Manimasa Devi amadi lekhidraba Pukhambam Basanta Singha gi masanupa P Sumanna eye specialist amoina lamdamasigi health sector da mateng pangba pamli Harvard School changai gi mahiroi ama oina exam adu mahak na punna mark Samri Hompumanga Fangbaga Luena subject Kudimakta letter marks set pangam kabumai amasuni mana doctor ma oning liba si lukrabi mama manimasa na ngonguduribra haina matanta wahang hangduna lady hiramasigi matangda paudama
Pukram Suman Moirang Kiam Laikai Degi, Laikidraba, Pukram Basanta, Amadi, Pukram Ongbi, Mani Macha Devianigi, Ahum Subamachanopani, English Singing Taragam Mangagi, Agus Kuntrada, Suman Pokpa, Basanta, Masagi, Laina Amanamaram Oiraga, Haiban Nongaki. Suman, Haukiba class 10 examination da, Magna Kanjaramba position Dumak, Pangbangam Kidavanamaram Oiraga. Handaki English ngani ga taraga mapangi kosim na loba class 12 ki examination da kan hotna jaduna mahakna khanjariba madumak yawang ngamdrabasu taruk suba position da laktuna Manipur pumbagi oina mai porakpa ngambata natana imung sigi oina chauna mai porakki waduma misakmane dik isa atomba se hantaki Manipur ki oina 6 position da lai aigi apamba su isa ki apamba su samana re ado ainadi magi Pami ba pandam se yaw na ba di hot na ningi aduga ay mayamba ani masu tamdo ba yam wali moy ani gine isa atomba gine hot na doriba ay ithanda khan ba da yam wa Basanta ni hinglenge matamda Basanta sarkar gi employee ama oina higher secondary school amada assistant teacher ama oina thawak toromi Basanta na lagitraba matung Pukram Mani Macha na macha ahum gi damak Basanta gi pension na imung punana ba honaraki macha ahum gi hona jabada Pukram Ongbi Mani Macha Devi na Basanta gi phanglakpa pension kharana mayum punana gi damakta wana honaraki moy ahum semak na ba hona da paisa se kona da ba matamda ay yam wai waraga su ay mama ama oina awa basing dolo se laga isa singi maning thungna ba hona re parasipata se mapa adumak leramaga di ay gi awa base si yawra modamni adu late kidramni dana wara suwana aina hona Suman mitki doctor am oiduna haksel gi lamda sotheraba Manipur khunai gi damakta kharada oirba sumating pangningli Imana yam pamjaba ama leire piingaida aigi babasu health ki problem dagi leikitaba maram oraga manung hanjinna leiba mafamsingda leiba singdo tang khudong jadaba leitalaira transport kumba leitadana hospital yokpa ngamdaba singduda priority piraga isana oina chatlaga manung hanjinba miyoi singdo adugumbada ngamiyong kai mateng pangba adugi wakhalondagi aina doctor se pamjana changagi aina lefkibane imung manunggi condition asina baram oiraga sumanna mahana khanjari ba wakhalon asi ningba thungadra haibagi ningana ba leihawdabadi nate aigi family se baba leitra matungda babagi pencil kharana imungse ai yamba anisu leire ahandona company mapalomda company yauraga dum family puna su masu kanna honari ai tomda nattamni dana babagi pencil khara nande mama su kaisu tawgan tandana ngamna budi honara kani aina ningjarasu sum marakta khudong jadaba kharadi lekadra aina Jingnavadi Pawe, Odi Oining, Gamgadrang with Highway, Jingnavadi Dumlay. Hotnaragasu, a water later Pomatamda, Mayam Dagis, Heidi Mating, Kara Yauragadi, Aingamni Habiba Kalse, I shada lazy. Lukrabi Moina, Mani Machana, Machagi the Mokta, Cry for Todang, Laurakani, Amadi, Lamdamasigi lady Bapukchil Chauraba, Pukchil Chaurabi, Singna, Sumangi the Mokta, Karaimokova, Mating Pangduna. Mahana Kanjariba, Doctor Moivation Pharmacy, Karaim Foba, Mapung Pala Kadagi, Highway, Equipuna, Ying Miniki Batari, ISTV Pagudamag, Ganasorium Kaibam, Moirang, Kiamlekai, Vistumpu District. And the council over class 12 ke exam da art estim da om super poison takrbi Senabdi district ke Manung Senba Yankulans village dagi Don Bosco Higher Secondary gi Mairoi LP Tracy na maki tungi punsida lawyer amo oiba pamli masagi sahi amakra helakpa matamda apokpa mapa Luikannings Peter lekidra matungda apokpi mama Pungdila Ceciliana asa wakar amoina masimnanaw maribu yang sinulaki magna 12 exam da punna mark samri kontrani thoi fangki magna nomada pung mga larik pai haina ISTV news ka unabda phondrole. There's no such thing called as law among villagers, and I think if I take up this one, I can do something for my own community. And at a time when our society needs justice, we need someone who can stand for our own justification of a society. Then I think if I take up law, I can help the person who cannot hire out a professional lawyer who demands a lot of money, but just especially partly for my own society, I wish to take up law. Council over class 12 ke art estim da first position lo ke ba oina Berlin's mite sagang da leba Good Shepherds English School na taran okre tormadu da wangu tera kong gram panchayat ke pradhan B Baleshwar Borayang B ke pradhan ye nominee Tihes Romes school ke founder I Shorto headmaster L Joy amadi Comrade Union ke president amang Shorto susuraki 7-star football academy singzamai leksang tem lekai na su wangu sandang kongda leiba oinam Berlin gi mayum satuna mahakpu puning thogat poina angama mateng pangkhre
Hoji paugi marak tana timba brem tong lamani se. Benashia Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center gi oja singna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. SSLCE thagadava singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Nang class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira? Khang khirobana ANT gi 9 months medical scribing gi certificate program ma yawaga tha da lising kontra ni panda gi horaga sel kaya ma laina tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number ama di website asdagi khangbi biar gani. The all-new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart heat, steering mounted audio control, powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. Loan Pijari, Khagempale Huidrom Laikai, Imphal West Laiba, LZ Construction and Material Company Private Limited na Lupa Lak Yankai Fawagi Housing Loan Pijari. Loina na painting, electrification, modular kitchen, wallpaper, grazing, tiles, marble, granite, flooring, home renovation na Chingbagi, Kudung Chabasu, Lai, tiles amasung construction material Kaktang, Lining Bamio Singi home delivery service Laigani. Northeast Hanbo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in a sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hom doyang dukjare miyamna financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna leijare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak Industry Industrial State Takiel da contact tobiu Manipur University de affiliate tauba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langzing Achoba Imphal West ki admission tauzari course sing adudi BSc Agriculture, BSc Horticulture, Bachelor of Business Administration, BBA nupa amasung nupi ki hostel ki khudong chaba leijari akaknaba seat kharatani. Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba khudong chaba silobiu Greenery e-motor da phangniba gari macha singa sigi manungda adomna lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apamba makhal ki gari macha ama hekta launabagi loan ki khudong chaba pijari asita sunatana mafam asida phangniba e-auto rickshaw gi oina su loan ki khudong chaba pijari adomna deposit tawiraba matungda atenba numit kharani ki manungda apamba gari lobi beyar gani nga simak lengsin biro aikoi ki address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churachandpur parking Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Hainaming Thonjaba, Residential Group Housing Project ama, Imphal Airport Kanakna na Lairiba, Bamdiar Haiba Mafamasida Paikatchari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park amadi, Auditorium na Chimbagi Facilities sing, Yauzagani. Hairiba flat sing asibu laibining basingna, ngasi makling sinbiraktuna, hena akupa marul khangbi bayagani. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Tarangmam Lekai, Imphal. Prepare for success and live to inspire.
with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast. Panthoibi Villas, everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Imphal. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Comprehensive Concept School Shanghai Pro Airport Mamang. School asina horpadagi hauna council na lowa exam sing amadi atopa board sing na sinba medical amadi engineering entrance exam singa mari leinaba study material piduna satra singbu lamjingduna mai pak kaya purklaba school amani. Admission open class 11 science cum integrated course in medical and engineering entrance examination. Mama ama oibagi manglan mangphau nadribi yumbalabi nupisingna lakliba megi tang taranipan ayuki pung taramathoi dagi nungthilgi pung ahum phauba Caesar Hospital da lakpiduna IVF and the infertility consultant Dr. Arpita Sharma ga unna hobina naba khanganjari mathakta pijari ba mobile number asida contact tawbiraktuna natraga Caesar Hospital da lakpiduna appointment logbi hauna naba khanganjari. Higher secondary exam da second position amadi NEET listing ani tara nipan ge state topper yauna position holder kaya puthokraba Brilliant School Malom amasung Uripok animaki admission form thazare position holder amadi non position holder singi special facilities su pizari. For details please contact office of the school. Break matungda taranmuk seri makata pausing Tawal District United Women's Development Organization kada kaksing kuno sajing kuno merapaibi korsang tabi merapaibi tangjeng kuno merapaibi amasung club sing na punna sinduna mayai kaba nisagi mayokta miyamgi oiba kananina mipamama kaksing district ki manung senba sajing akuno community hall pangthokre tharmaduda kadagi president Hizem Priyo Kumar Thawal imagi secretary general Morangtim Ongbi Sanatombi Sunshine Club Korsantabigi President Mayangbam Krishna Sajing Kuno Welfare Club ke Advisor Sanasam Momon Susuraki Kadagi Secretary General Gitchandra Mangangna Resource Person na Wangaki Culture Forum Manipur gi sehi amasung satrakpa Diamond Jubilee Celebration amasung hombumatui suba mapokunun thorom amadi culture gi lamda saknare ba miyoi singbu okpagi thorom ama ngasi DM campus ta leiba Zen Manipur Dance Academy gi auditorium hall da pangthokre ngasi gi thormadu da Padma Shri Culture Harmony lising taramari gi Tagore Award Fankraba Rajkumar Singhjit Hanigi ex Minister RB Mingting amadi Cultural Forum Manipur gi President Professor Huirem Biharina Singhba Singna athuiba mithunglin si oina sarwaki Cultural Forum Manipur na puthokpa ritu amadi M Kandeski mitei mekta iba Nobel Sambalsu Thorangamari Lena Fonke National Award Fanglaba Sangnarba Padma Shri Rajkumar Singhjit Padma Shri Alangbram Indira Devi Ustad Bismillah Khan Juba Puruskar Lising Taratret Fanglabi Dr. Adhikaramium Radhamanbi Amadi Saitya Academy Award Lising Taraganipal Fanglaba Buddhisendra Hesnambo Parongi Makedigi Sol Certification Amadi Asamba Kudol Posting Piduna Ikai Kono Utke International Museum Dega Marilenana Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya National Museums of Mankind Bhopal na sinduna Hayang Bhopal gi Rock Art Conference Holda Akanaba lecture program pangthokare lecture program sida Art and Culture gi Director amasung Manipur State Commission for Women gi Chairperson su orambe Dr. Kesam Sobitana Role of Manipuri Costumes in Mountings Museums as Culturals Half for the Posterity Haibasida Wangang Hari Ningol Club Hairok Forum WhatsApp Group ka khusam naduna khanglasi ekhoi tamlasi ekhoi haiba kunayama semnaba haiba wakhalolda hairoki horot liba mairoi sing mating liba madi mai pawmi amam oinanabagi Manipur gi masak naiba myoi singa wari watai sabagi torom ama hairota pangthokre
Eastern Popular High School Pangthokiba Tormaduda Ningol Club ki advisor Sintha Laisram Kadagi Secretary General Gitchandra Mangang Bir Colonel Jaljit Siam Amadi Ronaldo Raisamna Speaker Oiki School Class 9 amsung 10 Tamli Mohiru Samayang Kerom Surgaki Rongmai Naga Baptist Association Langol Tarungs Amadi Azim's Premzi Philanthropics Initiatives Bangalore na sponsor Torga Plant and Hills Development Organizations Ithai Kunong na Sinuna Local Agro Biodiversity Conservations Amadi Seed Actions Interface Mipalama Wangu Naudakong na Pangthokre Toramaduda District Agriculture Officer Bisnupur Ningthogzam Hemajit Organization ki Secretary Karam Somokanta Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium ki Project Coordinator MS Kaidim Suraki Lamnamaduge Self Help Group Sina Puthokpa Pose Amadi Sit Melama Supangtokhe Morang Municipal Council ki manung Sen ki Self Help Group singi nomi ko oiba NCULM amasung Swachh Bharat Mission ki Conservations ki Awareness Thoram ama INM Memorial Hold Morang Pangthokre Muda ki Sentang Makada Morang Municipal Council na Sindro Pangthokiba Tormaduda Morang Municipal Council ki Vice Chairperson M Basanta Muda ki Deputy Secretary M Nando IMC ki Commissioner K Chandra Kumar Susukaki Impal West Commando na Bazar Manung Pamdo Todok Sing Tok Tana Local Section Torangi Saromoina Tangal Bazar de Leba Hotel Avenue Hotel Niral Hotel Lows Amadi Polo in the Tibum ki Tok Setabada Kunaina Yadaba Tabak Setaramba Nupataru Amadi Nupitare Lokat Kre Additional SP Operation Adhikari Meum Ganesh Samgi Miang Makada Satekiba Tibo Hombuki Tabo Aduda Fagat Lava Music Adu Makataba Verification Gidamakta City Police Station Sinakre Bishnupur District Manung Sanba Karang Islanda Imphal Urban Cooperative Bank Limited na Sinduna Nomi go oiba Financial Literacy Awareness Camp amang si pangthokre camp aduda nauna account hangbagi amadi nauna membership ta ming sanbi khudong sa phanki Ukhul District amasung Manipur gatai district singda thaknaba isingi khudong saba kadai phawa phangalabage haibadu yengsinduna asengba thaknaba ising miyamna phanganabagi Master Plan ama sem sanabagi Directive ama Manipur High Court na PSE digi Executive Engineer da pikre Tangkhul Mayak Ngalalong Court asida thangalakiba PIL ama emit tawkiba loinana Directive asi pikabani Health and Family Welfare Department gi Secretary da Ukhul District Hospital gi pibam yangsenba loina hospital asi lunana lehnabagi mathakta isingi kudong saba phanganaba su khanganki Forest Department ki Secretary na State asida Housing Leriba Forest Area ki data ama quota phanganba loinana Climate Change ki sekheng asi Thengnanaba Forest ki area Hengal Hananabagi Kari Khongthang locally haibasu khangalakna khanganki loinana KS asi makatana June 13 sathanaba matam lepre hari Panbai PIL asi petitioner ki mathakta tungrei nakangna lepki Kunturuk Suba Sector Assam Rifles More Battalion Civic Action Program ke makada more dagi kilometer more rom chalaga laiba is langcham village ta nongna saba water supply scheme hangdokre lupa lakoni thoi rom changna thau humgi manung sa ke water supply scheme adu sanga bagi thoromda Kunturuk Suba Sector Assam Rifles ke sector commander brigadier Sunil Sioran yauna atai Assam Rifles ke officer ke asu sorga ke thoronga mari lena tongan ba entertainment program ke asu pangthokhe Posan Abhiyan ki makada District Resource Group ki Incremental Learnings Approach ki numit nini sathar ki ba training DC Office Tamenglong ki conference holding asi losin kre losin ki throm da DC Tamenglong amadi SDO Tamenglong susur ki Manipur Mizoram Assam NC Hills tagi Mar Community Leaders Sing yauna Mar Inpui Mar Students Associations Women's Associations Mar Nationals Union ki lusing sing yauna Consultative Mipam Ama Surasampur gi Saiko ta pangthokre Mipam aduna Mar Furup ki oiba issue khudima punna thengnamina na bawar lokre Mar community ki marakta leiriba khulai paiba group khudima ki yanarakta basing losinana ba Mar inpui gi losing basina local liba tabak sogot pa haina su yanaki All Manipur Physiotherapists Association Sinduna Ahanboina Free Physiotherapy Camps Awareness Camp Ama Mini Stadium Senapadir Pangthokre Haudopki Thromda Naga People's Organization ki President Solomon Ero
Health Plus Clinics Senapati ki Dr. A. Risa, Association ki Finance Secretary Dr. S. H. Rosalin Susurga ki Taramadda Miu Camerum Health Checkup Tobuga Loinana Physiotherapy ki Lang Matang Dasu Mian Utki. Hauzi Makatana Sanwi Paulo Bise. Ngasi sanawi pauda Jiribam Police na mapalak suba YK Singh Memorials Volleyball Tournament ki champion oikre All Manipur Volleyball Association ki makada All Jiribam Sports Association sinduna Jiribam Higher Secondary School Playground da sathar tournament asige ngasi losen kiba final da Jiribam Police team na KYLSC team bu set ahumamada thoiduna Jiribam Police na tournament asi lokibani ngasi losen bi thoromda DC Jiribam Robert Singh Ketrimium All Jiribam Sports Association ki President Morang Them Brazakanta Additional SP Jiribam Haisnam Basulal AK Sadan Susuraki winner amadi runners up for team amadi best players in the Manamatum Yantoke. Tawala Topam Makalaka Satariba Ahanba Saida Trophy Gingasis Sanagataba Ahanba match da Wea Whitehall Laktabadagi Endeavor FC wa over Frankre and is match da Nganba FC Wangzing na Saida B Atopambo goal animated Twikre. Tenta Kongbal Multiplex Ground Sathariba Takwa Trophy Ging Asisanakiba match da GS Herok na Ofa Pundong Mambo goal Amasuno Twikre and is match da Lanchen B Tabung Kok na Pisak FC Morambo goal animated Twikre. Texam High School Ground Sathariba Ahanba VSO Trophy Ging Asisanakib Ahanba quarter final match da Bolero FC Singamaina Panthoibi FC Langtabalbo goal O Mamada Thoiduna semi-final Sankre. Ampana Sinduna Pangthokiba Ahanba Sapam Tombi Singh Memorial Sub-Junior Girls Inter-Club Football Tournament runner-up Tarakraba Irangbam Cultures and Sports Association Sanari Singh Irangbam Irabat Celebrations Committee na Irangbam da Harauk Dam Okre Tarmadu da Irangbam Gram Panchayat ki Pradhans I Gopan Tim Course I Sanatoy Amadi Official Kya Susuraki. Manipur Judo Association na Laurangbam Brajesuri Memorial Trust ka khusamnaduna Ahanba State Level Judo Championship Kumalampa Indoor Stadium da May Kuntram pangthoklagani Sahi taramanga amasung mathaki nupa masagi weight category nepumanga yangkai taru ompu taru amasung yangkai mangagi mathak open nupi masagi da keji nepu mari nepu nipal yangkai nito yangkai taret ompu omdo amasung nepu nuthogi mathak open da atoi hen tanagani. Rajasthan ke Kotada Jun Kumathoida ki pangthokaduriba ani suba under 15 boys freestyles Greco-Romance styles amasung girls national wrestling championship ta Manipur ke team siamnana ki trial selection tha si taramapal ke upung Nepal da Kumalampak ki Bal Bhavan da pangthokani trial asida sahi tarahundoi ki taramanga faul manung da leiba nupa masa amasung nupi masa sanari singna Aadhaar card ka loinana Manipur Wrestling Association ke Secretary General da report torana bakhanglakli. Hauzik Makata was Sanawi Paw Wedding to the Mupambi. Eastern Sporting Union Wangkhaina Model Club Singamakhabu Mighty Papiduna Kuntari Suba State Youth Basketball Championship ki Nupi Masagi winner oikre Sapam Deven na sponsor Torga Manipur Basketball Association na sinduna tha sigi tang taramari digi nupagi team taruk amadi nupi gi team ani punna team nipa na saru yaduna Model Club Basketball Court Singamakhada sathariba Kuntari Suba nupa masa amadi nupi masagi State Youth Basketball Championship ki ngachi sana kipa nupi masagi aroiba match ta Eastern Sporting Union Wangkhaina Model Club Singamakhabu point kuntra tara Nepal da Mighty Piduna champion oikibani Eastern Sporting Union Palace compound gi mai pakipagi point singadu Ice Samjota na point tara Ice Oceania na point Nepal ke Ice Omega na point taruk A Lakshmi na point Mariamadi Z Lucy Bina na point ani score tautuna match asi mai pakibani match asi na Mighty kiba Model Club Singamakhagi point singaduna W Dipa Ice Hero namadi L Kiran na point mapan point tare namadi point ani lauki
kunma thoisuba challenge ka veteran football tournament ki ngasi sanakiba match singda UBSA Thangal Lilong Sajing amadi Cyclone Timbi Thamiban mai pakre Salai Holding Private Limited Manipur sponsor toraga Manipur Veteran Football Association Mapal Kangjibung Sinduna tha sigi tang mari degi tim kunma thoina grumari thongna khairuktuna Imphal gi Mapal Kangjibung sathariba kunma thoisuba challenge ka veteran football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta UBSA Thangal Lilong Sajingna IEBSA Khongman Mangjinbu gol mari anida maitibu piduna quarter final sangkhrai match asida mai pakiba UBSA Thangal Lilong Sajingi gol singadu Hemjit na Merski kuntare subamadi niputaruk subaminita gol ani Noren na Merski kuntratre subamadi yakai manga subaminita gol ani sanki match asida maiti kiba IEBSA Khongman Mangjingi gol ani aduna MBK na Merski mapal subamadi kunmatoi subaminita sanki tournament asigi ani suba Merski sanakibada Cyclone Timbi Thangmaibanna FCYBA yumnam kunobu gol nipal amada maiti bapikre Cyclone Timbi Thangmaibangi mai pakibagi gol singadu Kiais Rajen na Merski kunipal suba yangkai subamadi yangkai nipal subaminita gol ahum TIC badatana Merski kuntra suba nipu subamadi nipu manga subaminita gol ahum sanki atopa gol ani aduna TIC Sasikanta amadi Dena Merski nipu taruk subamadi yangkai taruk subaminita sanki bani match asida maiti kiba FCYBA yumnam kunogi amatangarba gol aduna NZTK na Merski humpu subaminita sanki Nepal suba mangsa tabam iboyaima amadi puinabati memorial sahi yangkai madi humpugi likam knockout kendra waiskang tournament ki ngasi sanakiba match ta kaisamthong kendra kangkhutna haingang kendra kangkhut pumai tipapi khrei Manipur Kang Association gi mieng makhada singjamai kangkhutna sinduna tha sigi tang tarani thoidagi kangkhut tarani thoina group mari thongna khaidoktuna singjamai kangchangda sathariba tournament asigi ngasi sanakiba match ta kaisamthong kendra kangkhutna haingang kendra kangkhut pupanjel kun tarukta maitipa pikhibani ahanba hab phawda kaisamthong kendra kangkhuna panjal tara haingang kendra kangkhuna panjal anikha kapkhi hayeng match leiroi tournament asigi mathangi match tha asigi tang tara mapalda singjamai kendra kangkhut amadi thongju kendra kangkhut ka sanagani Thoiba FC Thiam Leisangkhong amadi ECACL Bamdiar Sathariba Nepal Super 11 7-man aside open football tournament ki quarter final sangkhrai Education and Social Organizing ESO Club Bamdiar Makhalekai na sinduna mamang thagi tang kunipal dagi tim kuntare na group Nepal thongna khairoktuna club asigi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba manga suba pre quarter final match ta Thoiba FC Thiam Leisangkhong na khori phaba FC nambolbu penalty the goal Nepal tarukta maitiba piduna quarter final sangkhibani taruk suba pre quarter final match ki sanakibada ECACL Bamdiar na KK United Poijingbu goal ahum amada maitiba piduna quarter final sangkhrai Thakasari boy hoji makata na ngasi nomi go kiba ingase pa mu lobise Environment Directorate ki phangkiba ngasi ge wikiba inga sama din nujuki pauda khwaidiki sakiba Celsius degree kontrani pal 10 sino ani khwaidiki ingba Celsius degree taramari 10 sino mapal Nuksita yawi sing manilge sang mission sada Manipur taramari 10 taret Nepal minimum da sada kontra Nepal 10 ani taret oiki Ngasigi nong sukibagi sang sino 10 mari taret millimeter ni Loisalab namro pausing amukan episode Council के क्लास 12 के एग्जाम के फल जेंग लगा लेंगांग ओजा सिंह फगल हन नबा थोरांग पैकेट कदोरी हरी फॉल आर्मी वांग वाक्थों नबी मतंग वर्कशॉप पांगथोक तुना खनन नेने खरे जिरबाम पुलिस ना मापलक सुबा वाइट कैसो सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन ओइखे nasi gawin dia estimate pizza Manipur pau matang slow jere beng tabe pro pom kana
Ayush Care Clinic